Pemirsa indek insentif majang tenaga medis sane nampenin COVID-19 wang di kekirangin ring warse kali tali selikur. Naging tenaga kesehatan nakes sane nampenin pasien COVID-19 ring RSUD Klungkung ngantos makin durung ngemolihang insentif antuk warse makin. Kuentenan insentif inucap wawuside cair wantah ngantos ring bulan Agustus warse sane sampun lintang. Dirut RSUD Klungkung Dr. Inyoman Kesuma, matutang indek intensif majeng tenaga kesehatan saniwau sida ketaur wanta ngantos bulan Agustus warsa kali dasa. Nganinin indik punika, paikatanipun sampun ngusulang sapesire sani patut ngemuliang intensif, dan ngewohin ring warsa ni mangkin, intensif durung wenten sani keterima, wanta antuk warsa kali dasa nika wau ngantos bulan Agustus sani sida ketaur. Sedurungnya ni Kementerian Keuangan nanin merencana, untuk ngirangin intensif majeng tenaga medis sani nampenin COVID-19 ngantos 50%. Nanging pemuputnya nih rencana punika kewang deh. Sani ngawinang intensif majeng tenaga medis warsa kali tali selikir wilangannya nih patah sarang warsa sedurungnya nih. Intensif majeng dokter spesialis ngantos 15 juta a bulan, dokter umum dasa juta rupiah, perawat 7,5 juta rupiah, miwat petugas sanitiosan 5 juta rupiah. Wilangin inucap kebausang wilangan pini ake, yaning ipun ngejangkepin antuk gala makarya sejeruning nampenin pasien COVID-19. Pemakas ring Klungkung, indik penauran intensif RSUD Klungkung, ngelangkungin 1 juta rupiah a bulan, dan inucap kewadar majeng makata tigang dasesi tenaga kesehatan sani nampenin COVID-19. Sri Wiatnyana Denpos Nguningayang.